Bugis mo, nagtayar-tatakter mo, nagdakkel tamasel mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buting day talangam, patitirong nga pandakalisyan. No nagnakan ti kaduan, kalyawin data pusturam. Kaaduan a babae, arapab dakat rabii. Day tamat yung bagim, kay ayuda pirmi. Ngeman yan nakiktot mi, tilaing mo anang pili. Sinarak mo tay babae, anang perdit kinalalaki. Siruk ti Pandeling, kinalalakim na kadulin. Aglabak kinagkupin, agaw awer kapay ti ubin. Aglansya kinagsagat, agpisok kinagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Ado kanot pinas pasangit mo, inararim sa pinanawan. At dapay tinagsamal, na matingain kalaysam. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tatatirupam, nakasarak sunat na baknang. Siruk ti Pandeling, kinalalakim na kadulin. Aglabak kinagkupin, agaw awer kapay ti ubin. Agplansya kinagsagat, agpisok kinagtingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Nagmayat abuyaen, tabagin pa'y ti at palingki. Agugas tinanganan, kinagsibok ti masmaseta. Adamit tay makibarbartek kang imkilat ngagtaray ka. Aday tanti todo, dasalabay kumabasada. Siruk ti Pandeling, kinalalakim na kadulin. Aglabak kinagkupin, agaw awer kapay ti ubin. Agplansya kinagsagat, agpisok kinagtingding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Alright, so thank you so much. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Nagpintas nga kitaon dagiti agbibingay ti chocolate ana kasla nakalapag nga ilamo Ne, da. dahil naman nagtugawan ang nakiti kwartan. Yan. So pagbibingayan nyo dayta worth Worth 5,000 1,000 pesos. Pintasan.